woza nendaba ngeze nendaba allegedly cela ukukhuluma indaba zabantu bafethu ngicela ngivumele ngikhuluma indaba zabantu bafethu ngapha kwagogo emva ukuthi MK bashithela isibhaxu yabathela phansi edustini baye bacabanga bathi no man awuthi babhidlize leya provincial leadership yabo lapha eKZN but awuthi sibhidlize le PC sizame ukuthi sizoshaya ireconfiguration kwathiwa laba ngoba balibe lokudlala balibe lokujayiva bathi come duze kwathiwa awuthi baqumbe phansi ngempela babaqumba phansi basebeza ke manje nereconfiguration yabo ke yayiqukethe inkuzimalanga lapha ezizaziyo ke osibali kababa umtsiphe kuthiwa Jeff Hadebe no baba uMabuya khulu kwathiwa ke manje babophela ischeme phela soqumba phansi MK sizoyihlukanisa phakathi angeke bahlulwe MK bona manje engathi lento bebeyibophela MK isiyenzeka kubo ngoba manje bahlukene phakathi mayelana nokuthi bayaphikisana la ukuthi abenze ama elections welokhuzana ama ground forces akhona ama RTT manje abanye bathi uyabona mangabe sizokwenza lama election kungenzeka sibe nenkinga yalabo abazobe bengakhethwanga ebese bayaduba basishiye baye kwamanye amaqembu kanye bengabe besavota nathi bengabe sasivotela kulama local government elections azayo abanye bayabuka bathi la ngathi khona into ehambayo laba ngathi sebeyilungiselela bona neslate sabo ukuthi kumele uma ngabe kwakhiwa lama regions ebese ezofavor abantu abathile lapha so bafuna abantu abazothi mabe bakhanda kube ukuthi hayi bazobe bemamele lapha manje nabo sebezama manje ukuthi ba-adopte lento yenu la kwa MK ukuthi hayi nje kuyaqokwa kuthiwe no elections and then emva kwama elections bathi khona bezokwenza ke kodwa manje bayaphikisana abanye bangapha abanye bangapha ngisho laba bebeKZN thu abazoqumba phansi MK engathi MK sibaqumbe phansi bona bengakaqala ukuthi baqumbe phansi MK hayi kumnandi kwa politics hayi